LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. alhamdulillahi alladhi a'azzana bil islam famahma ibtaghayna al-'izza bighayrihi adallana Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah mukhlisina lahu ad-din wa la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa sallama tasliman kathira. Ibadallah, uhayyikum bi tahiyyatil islam qailan lakum jami'an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe, ɓaawo yettugol Allah subhanahu wa ta'ala du'ano nelaɗo meɗen on Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, haray yettore nden fof wodani Allah, o Allahjo teddinirɗo en diina islam kan, mbadi wono ɗaɓɓirɗen teddungal harawana ka islam. Allahu tabaraka wa ta'ala o hoynay en, o jasinay en. Mi seedike ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo o lorramo rewali si wona Allah kanko tun kafidaɗo ala namu. Ko ɗum woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ko kanko woni hanaɗo rewede on, ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni hanuɗo rewde, tawa rewɗo on so o rewi nafaymo ka aduna ɗo e ka lahara. Haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni hanaɗo rewede on, ko kanko hana laɓɓinanede diina makko kan, en rewata si wona kanko Allah. Miɗo seediti Muhammadu ko jiyaɗo Allah nelaɗo makko, yo Allah ɓeydu jam e kisiye makko kanko fof e wondiɓe makko ɓen, e ɓeygure makko nden, e kala welduɓe makko iwtiri ɓaawo makko, o hisinamo hattirde e hisingol. Haray ɓaawo ɗum miɗo hiwro on hiwrandu islam, miɗo wi'ana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray ko musidɗo moɗon wowuɗo arde ka radio ɗo Alpha Abdoulaye Diallo jibinande Dalaba Kankalabé e miside no wi'e Dantaba. Hewtiyen ɓeydodir ka diina men ɗo, ɓeydodiren fi yewtere moko baaɓe. Haray yewtere meɗen nden hande ko yiiloto al-islam huwa al-hallu li jami'i mushkilati nnas. Haray yewtere men nden no yiilo wonde kaaɗo diina islam ko kaaɗo woni ittay ka kala yeddondire, kala sonjaaji, kala ellaji wonɗi hakkundeji yimɓe ɓen, ko islamu on woni ko moƴƴintinta ɗum ɗon, ko islamu on woni ko moƴƴinta ɗum ɗon. Hara yewtere men nden ko e ndeɗo toɓɓere woni yiilade. Miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo longinan ko laaɓi ɓangi ko iwri ka deftere makko e ka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. Hara ko fi makko mi woni yewtirde, wana ɗaɓɓugol waccede, wana ɗaɓɓugol mantede. O waɗa on onon heɗitiɓe ɓen, jeyaɓe ɓen ɓeyno heɗito yewtere, ɓe ndaara ko ɓuri moƴƴude ko yewta kon ɓe hutora. Amma ba'du, أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة التي أعظمها وأجلها نعمة الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وترك أمته عليه. فهذا الإسلام هو مرجع المسلمين في كل العصور وفي كل البلاد، ليس لهم مرجع سواه، وهو يحل جميع المشكلات، وهو يحل جميع المشاكل. فالإسلام يحل مشكلة العقيدة والعبادة،
بينما أهل الأرض متفرقون في عقائدهم وعباداتهم ونحلهم وضلالاتهم، فهم في غيهم يعمهون. جاء الإسلام والعالم كله في جاهلية جهلاء وضلالة أمياء، يعبدون ما يشتهون، يعبدون ما ينحتون، يعبدون الأشجار والأحجار، يعبدون الجن والإنس، يعبدون الشياطين، متفرقون لا تجمعهم عقيدة لأنهم ليسوا على هدى، ومن كان على غير هدى فإنه يهيم على وجهه لا يدري أين الطريق، وكل يقول الطريق عندي. فجاء الإسلام فوحد عقيدة المسلمين بعبادة الله وحده لا شريك له، وحررهم من عبودية غير الله من الأشجار والأحجار والأصنام والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين، حررهم في عقيدتهم تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. حري باود جيابي ال ko onon yo yimɓe hule Allah o towɗo jarnommo e hoore ɗi nemaji mawɗi ɗi o nemini on, nema ɓurɗo mawnude e ɗin nemaji ɗi o nemini on, ko ɓuri teddude e ɗin nemaji ko nema islamu on. o islam mo Allah neliri sabu muɗum nelaɗo makko on Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. o acci mofte makko ɗen e hoore kaɗo diina. oɗo islam ko oɗo ko kaɗo diina islam woni ruttorde julɓe ɓen e nder dendanangal zamanuji ɗin, e nder dendanangal leyɗe ɗen. alana ɓe kamɓe julɓe ɓen ruttorde ko hina diina islamu kan. diina islamu kan ko kan ittata dendanangal ellaji e yeddondire e poɗondire muskilaji ko woni hakkunde tagore nden, ko islamu on woni ko ittata ɗum ɗon. haray diina islamu kan ko kanka ittata yeddondire ellaji wonɗi ɗin ka findeji ko islamu on ittata ɗum e ka dewe. tuma nde wonno yimɓe leydi ndin fewndo islamu on arata, taw yimɓe leydi ndin hino serti ka findeji maɓɓe, ka dewe maɓɓe, ka laawi maɓɓe, e majjereji maɓɓe ɗiɓe woni e muɗum hiɓe sertimo kala no hucciri sengo no huwa ko huwi o. haray noon hiɓe e nder nde ɗo wembare maɓɓe, hiɓe e nde ɗo bewre maɓɓe, hiɓe wembi ɓe anda ko ɓe huwa. islamu on ari tawi aduna on fewndo nden nyande, aduna on fewno e nder majjere majjiyankoɓe, no e nder majjere wumunde. hiɓe rewa konko ɓe faala, hiɓe rewa konko ɓe woni lesude, hiɓe rewa leɗɗe, hiɓe rewa kaaƴe, hiɓe rewa jinna, hiɓe rewa yimɓe, hiɓe rewa sheytanuji, hiɓe serti moɓaɓe finde. ko finde wawata moɓude yimɓe, finde sellunde wawata moɓude yimɓe ɓen e hoore laawol gotol. ko waɗi kamɓe tayɓe ala e hoore peewal. kala non tawɗo ala e hoore peewal, haray o yinoto e hoore yeeso makko himo yaha, hara kanko oɗo neɗɗo o anda ko honto laawol ngol woni, himo jinda e cenɗe ko o yaari wo, himo uggini, himo yaha mbuman ta o anda ko honto woni laawol ngol. mo kala no wi'a laawol ngol kaka laawol feewngol moƴƴugol ngol kaka an ɗo woni. islamu on ari fewndo on tuma. islamu on wotinɗini ɓe waɗi finde nden finde wotere, waɗi finde julɓe ɓen finde wotere, waɗi dewal maɓɓe ngal gootal, waɗi ɓe yoɓe rew Allah hara ɓe kafidali e makko. islamu on rinɗini ɓe itti ɓe maccinɗinanagol ko hina Allah subhanahu wa ta'ala, itti ɓe rewgol ko hina Allah, itti ɓe rewgol leɗɗe e rewgol kaaƴe, itti ɓe rewgol sanamu,
ittiɓe rewgol qabruje ittiɓe rewgol qabruje ɗe ɓe woni ɗe ɓe darni waɗi cuuɗi e muɗum ittiɓe rewgol waliyaɓe ittiɓe rewgol yimɓe moƴƴuɓe rinɗiniɓe ka finde maɓɓe addi ɓe sengo ley konngol gootol la ilaha illa allah muhammadun rasulullah konngol wi'ugol ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo on lorra mo rewali si wona allah tun kanko tun ka fidaɗo alanamo seedo muhammadu ko jiyaɗo makko nelaɗo makko ko ɗum woni kalimatu tawhid haray noon islamu on mooɓi ɓe e hoore nde ɗo finde arabuɓe maɓɓe e janamɓe maɓɓe ɓe hina arab jinna maɓɓe e yimɓe maɓɓe daneɓe maɓɓe e ɓaleɓe maɓɓe ha tawi ɓural alana arabujo e hoore neɗɗo mo hina arab ɓural alana neɗɗo danejo e hoore neɗɗo mo hina dane ɓural alana neɗɗo danejo e hoore ɓalejo si wona hara ko kulol allah o ɗo ɓurimo ko ɗum waɗi allah tigi o wi inna akramakum inda allahi atqakum suratul hujurat o wi ande ko ɓuri teddude e moɗon ka allah subhanahu wa ta'ala ko on ɓurɗo mo hulde o ko ɓurɗo hulde allah o ɓuri teddude wana wonde oɗo ɓay ko arabujo oɗo ko danejo ma oɗo ko ɓalejo wana ɗum teddinta neɗɗo on ko teddinta neɗɗo ko hulugol allah ɗoftomo yankinanomo rewamo فكان بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وغيرهم كانوا من سادات المؤمنين ومن سادات أهل الجنة وكان أبو جهل وأبو لهب كانوا في الدرك الأسفل من النار لم ينفعهم نسبهم ولا شرفهم بالنسب قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد مع أنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حررهم من الخرافات التي ترسبت من الجاهلية وبقيت في كثير من البلاد التعلق بالأموات والأضرحة حري مسيب جلبة إسلام أن أري موبي يمبه بن هوري فيند ووتره عربو بمأبه إبهنا عرب yimɓe maɓɓe e jinna maɓɓe e yimɓe maɓɓe danejo maɓɓe e ɓalejo maɓɓe islam on ari mooɓi ɓeɗo ɓe fuu waɗi ɓe hunde wotere se ndaari allah subhanahu wa ta'ala o wi ko ɓuri teddude ka makko wo ko ɓurɗomo hulde mo ko ɓurɗo hulde allah o se ndaari wono bilal oɗo ko éthiopienjo neɗɗo africainjo ɓalejo salman al farisi oɗo ko farisiyankejo suhaybu oɗo ko rumenjo ɗum woni ko européenjo e ko hina ɓeɗo ɓe woni jeyaɓe kohoɓe gomɗinɓe ɓen jeyaɓe kohoɓe yimɓe aljanna ɓen amma abu jahali e abu lahabi ɓeɗo fiko ɓe arab fiko ɓe bappiraɓe nelaɗo nun ɓeɗo ɓe woni jeyaɓe wonoyoɓe ka danka ley ka koose ley ka yiite sabu ko ɓe yeddi nelaɗo on ɓe yeddi allah subhanahu wa ta'ala ɓe yeddi nelal nelaɗo on nafaaliɓe dambe maɓɓe ɗen nafaaliɓe teddugol dambe maɓɓe ɗen ha allah subhanahu wa ta'ala o wi ka alqur'anul karim o wi halkike juuɗe ɗiɗi abi lahabi ɗen kanko tigi abu lahabi o halkike nafatamo konko o faggiti nafatamo jawdi makko ndin nafatamo konko o faggiti kala ko faggiti kanko abu lahab himo fawi natoyde yiite joomirange dulbugol kanko fof e sonnajo makko on ɓeygu makko o rondotonoɗo carmalli rondo bulle naɓaka lawol nelaɗo noka dande makko ɓoggol immorde e ɓoggol yorugol ɓoggol sattugol
tiiɗungol no ka dande makko ko ɗum ɓornoyte ka dande makko o daase o naɓire ka yiite yo Allah dandu en yahugol ka yiite tawdele oɗo e hoore ko tawi kon fuu oɗo ko bappirawo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam islamu on ari rindini ɓe immorde ɗe ɗo penale fawondirɗe defodiri immorde gila ka zamanu majjiyanko heddi e nder ko ɗuuɗi e leyɗe e nder ko ɗuuɗi e nder leyɗe ɗen ɗeɗo penale tawi no lutti yowitagol e ɓeɗo mayɓe yowito e rewgol gabruje ka wattina tawa ɗum no waɗa cuhoy no pentire no labine no yahe juure ɗum ɗo fof faabinora mayɓe ɓen e ko hina ɗum ɗo islamu on ari rinɗini ɓe e ɗum ɗo haray diina islamu kan ko diina rinɗinay ka neɗɗo on itta mo kanko neɗɗo on e rewgol ko hina Allah itta neɗɗo on e du'orgol ko hina Allah subhanahu wa ta'ala itta mo e kafidugol e Allah adda mo e rewgol Allah hara hawtidale makko hay e hunde adda mo e ɗaɓɓirgol Allah faabo laaɓal wodanimo kanko Allah o toowi ɗaɓɓira mo kanko Allah haajuji ɗin ɓay woni islamu on addiɓe ɗum ɗo ɓe wonti kamɓe yimɓe ɓen ko ɓe rinɗuɓe ɓaawo nde ɓe wonno ko ɓe maccinɗinantoɓe sheytanuji ɗin ko ɓe maccinɗinantono e ɗiɗo bewinoji ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wika alqur'anul karim a arbabun mutafarriquna khayrun am illahu alwahidul qahhar ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قد ودي الله سبحانه وتعالى أوي أنكو رويتي دي سرتدي woni ko haani woni ko ɓuri moƴƴude ka ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala o Allah goto fooluɗo ko rewgol oɗo ɓuri moƴƴude on ala e rewde ko woori Allah si wona inɗe ɗe innuɗon onon e baabiraɓe moɗon ɓen Allah tippinaali e ɗum ɗon hujja Allah tippinaali e ɗum ɗon dalil ñaawore nden wonaali si wona ko Allah woodani kanko Allah non o yamiri wonde wata o rewsi wona kanko ko ɗum ɗo woni diina feewu ka ñiiɓu ka kan ko woni ko ɓuri ɗuɗude e yimɓe ɓen ɓe anda ɗum no e suratu Yusuf ko wano noon kadi islamu on rinɗini ɓe e rewgol kala ko hina Allah aydan wahadahum wa halla lahum mushkilata siyasa فكانوا من قبل متفرقين كل قبيلة تحكم نفسها لا يجمعهم إمام ولا يقودهم رشيد وإنما تقودهم أهواؤهم ورؤساؤهم القبلية والعصبية يتناحرون يسلب بعضهم بعضا يسترق بعضهم بعضا ينهب بعضهم بعضا هكذا كانوا في الجاهلية وما نفعهم أنهم عرب ما نفعهم العروبة ولا الإنسانية إنما نفعهم الله بالإسلام فاجتمعوا تحت لواء إمام واحد يسوسهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالخلفاء الراشدين من بعد ثم من يأتي بعدهم من ولاة أمور المسلمين إلى أن تقوم الساعة دولتهم واحدة جماعتهم واحدة أمتهم واحدة قيادتهم واحدة مرجعهم واحد وهو الكتاب والسنة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هري إسلامون ودي بهون لوتر إسلامون اتنب سنجاجي
e yeddondire muskilaji wonɗi ɗin e nder laamateeriji ɗin e nder laamuji ɗin islamu on ari ittani ɓe ɗin sonjaji ittani ɓe ɗin tampereji ɓe laatino ko ɓe sertuɓe gorol kala no laami hoore mum hay imamujo yeesojo hay gooto mooɓaaɓe neɗɗo feewuɗo mooɓaaɓe ko woni ko ɗownooɓe ko faaleji maɓɓe ɗin e hooreɓe maɓɓe ɓen hooreɓe gori ɗin ko leƴƴi ɗin wonno ko ɗoyɓe ko ɗum waɗi ɓe woni hiɓe pooɗondira hiɓe yeddondira hiɓe haɓa yoga maɓɓe no ɓoora yoga jatta yoga yoga maɓɓe hino maccinɗina yoga maɓɓe no jatta jawle yoga ko ni ɓe wonirno e nder majjere nden aditiɓe ɓe ko ni ɓe wonirno e nder majjere nden ha nafaaliɓe fii ko ɓe arab nafaaliɓe fii kamɓe ko ɓe arab buyagal ngal nafaaliɓe ko wano noon neɗɗankeyagal ngal kadi nafaaliɓe andu ko Allah nafiriɓe walliriɓe ko islamu on ko diina l'islamu kan waawi mooɓude yimɓe ɓen ko sharia Allah on waawi mooɓude yimɓe ɓen waɗaɓe ɓe wona yurmodirayɓe ɓe wona wallondirayɓe ɓe wona teddondirayɓe ɓe wona yiɗindirayɓe tuma kala ɓe acciti ɗum ɗon ɓe seedata e sonja ɓe seedata e tampere ɓe seedata e jattindiro ɓe seedata e doolindiro islamu on mooɓi ɓe sengo ley raaya gooto sengo ley raaya yeesojo gooto o laamori ɓe deftere Allah nden e sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam gila immorde e nelaaɗo meɗen on haa e lontiɓe feewuɓe ɓen ɗum ko Abubakr e Umar e Usman e Ali ɓeeɗo woni khulafa'ur rashidun ɓeeɗo gila nelaaɗo haa hewti ɓeeɗo haa ɓen arɓe ɓaawo ɓeeɗo e kala iwtirɓe ɓaawo ɓeeɗo immorde e hooreɓe julɓe ɓen haa nyande darngal ngal dari dawla maɓɓe on ko gooto jama maɓɓe on ko gooto mofte maɓɓe ɗen ko gootum ɗowoɓe maɓɓe ɓen ko ɗowande wootere ruttorde maɓɓe nden ko gootum ɗum ko deftere Allah nden e sunna nelaaɗo on ko ton woni ko ɓe yiltitoto ko ton woni ko ɓe ruttoto ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka alqur'anul karim o wi ande ɗe ɗo mofte ko ɗe ɗo woni mofte an ɗen ɗo ko jama gooto ni ko min Allah wi ko min woni jeyɗo on rewelan ɗum no e suratul anbiya عالج الإسلام مشكلة المرأة مشكلة المرأة كانت في الجاهلية ممتهنة مبتذلة تهرم من الميراث من ميراث أقربائها كان الرجل يتزوج العدد الكثير ويجور في حقهن ويظلمهن فجاء الإسلام وجعل للمرأة نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون هري إسلام أنكدي أري o nyawndi ella sonnajo on sonjaaji tampereji wonɗi heɓude ɗum o sonnajo e hakkunde o ɗo jama wa'irɗo no siforɗen ni islamu on ari nyawndani o ɗo sonnajo nde ɗo nawnare o kaaɗo lorra sonja sonnajo on ko mari kon e nder ngu zamanu majjere hari kanko sonnajo on ko o jaasinaɗo liɓa fii mum ko o haykaɗo mo teddinaka fii mum ɗalaɗo ronugol siɓɓe makko ɓattodiraɓe ɓen ɗum ɗo hari kanko sonnajo on wona o ronowo ko o roneteɗo islamu on ari tawi o ɗo no hoyi no hayka no jaasina fii mum no liɓa islamu on ari nyawdanimo nden ɗon nawnare ittimo e nden ɗon nawnare neɗɗo laatino gorko laatino mo ƴettayno rewɓe ɗuuɗuɓe o ƴetta rewɓe ɗuuɗuɓe o ooño e haqqeji maɓɓe ɗin o tooñaɓe islamu on ari waɗani sonnajo on geɓal e konko yumma makko e ɓen makko maayi acci e konko siɓɓe makko ɓen maayi acci ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka Qur'an no woodani worɓe ɓen geɓal e konko yumma e ɓen acci
e ɓen ɓadodiraɓe ko ɓe acci no wodani sonnaɓe ɓen kadi geɓal e konko mawɓe ɓen acci ɗum woni yumma e ɓen e ɓattodiraɓe maɓɓe ɓen ko acci kon no wodani ɓe geɓal e mum foti noon ɗum no fanɗima no ɗuuɗi ɗum ɗo ko geɓal ngal tawata ko farlangal ko Allah subhanahu wa ta'ala farlingal ɗo haray o jonniti sonnajo on haqqeji makko ɗin islamu on waɗi oɗo sonnajo wano gorko ka lasli dondi no wodani worɓe ɓen geɓal no wodani sonnaɓe ɓen kadi geɓal hay si tawi geɓe maɓɓe ɗen no ɓurdi ka dondi kono islamu on ari jonniti sonnajo on haqqe makko on islamu on daginani oɗo sonnajo nde o juloto islamu on newnanimon nde o juloto e nde o jeyata goɗɗum kanko kadi o fewja e ko o jeyi kon islamu on waɗanimo teŋe islamu on waɗanimo jawdi ndimo fewja e mum hara ko e hoore ndimankaku makko koko faala o watta e ko jeyi kon kanko oɗo sonnajo ko wano noon si tawi hara kanko oɗo sonnajo ndi jawdi ɗo ko ndi hewtirimo ko e laawol dagingol laawol ngol anduɗa ko laawol dagingol ka sharia haray ndin jawdi ɗon ko kanko jeyndi islamu on waɗɗini nafkugol oɗo sonnajo wintanomo e hoore waliyaɓe makko ɓen wintari makko ndin Allah waɗi ɗum e hoore waliyaɓe makko ɓen wintari makko ndin Allah waɗi ɗum e hoore modiɓɓe ɓen wintari makko ndin Allah waɗi ɗum e hoore baabiraɓe ɓen wintari makko ndin Allah waɗi ɗum e hoore siɓɓe makko ɓen haa e ko hina ɗum ɗo haray noon islamu on waɗɗini wintari oɗo sonnajo e hoore ɓe ɗo li annaha qad la takunu laha mal no wawi hara o sonnajo o ala jawdi ko wana noon kadi qad la tatamakkanu min alkasbi hara kadi no wawi ka o watar kanko oɗo sonnajo immade wawa ɗaɓɓude no o faggitora kanko oɗo sonnajo fallahu awjaba nafaqataha ala awliyaiha Allah waɗɗini wintari makko ndin dépense makko on Allah waɗɗini ɗum e hoore waliyaɓe makko ɓen kanko oɗo sonnajo haray ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wika alqur'anul karim الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض worɓe ɓen no wodani ɓe ko kamɓe woni ko fawi kippugol ɓe ɗo sonnaɓe dépensa ɓe dankoɓe hiwaɓe ɗum ko worɓe ɓen woni ko fawi sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓurdindiniri yoga maɓɓe e hoore yoga ɗum ɗo no e suratu nisa Allah subhanahu wa ta'ala o waɗani ɓe aynugol oɗo sonnajo fi wata o yeebo wata o yakko kanko sonnajo on wata o yeebo Allah waɗi dankagol mo ngol aynamo hiwamo o waɗi ɗum e hoore ɓeeɗo siɓɓe makko e hoore ɓeeɗo ndeɗo ɓeygure makko e hoore moodi makko ittiɓe fiyo ɓe ittu oɗo sonnajo e tooñe min jawri kilabil insi wal jin fi ittugol mo e tooñe ɗiɗo bareji yimɓe e bareji jinnaji ɗinɗi anduɗa hino faala bonnude teddungal oɗo sonnajo alladhina yuriduna ifsada irdiha ja'ala Allahu awliya'aha wa rijalaha hisnan dunaha yahmunaha wa yusallimunaha li zawjiha fayaqumu bihimayatiha wa kafalatiha fahiya masunatun mu'azzazatun wa mukarrama haray oɗo sonnajo Allah halfini ɓeɗo ɓaɗodiraɓe makko waliyaɓe makko ɓen moodi makko kanko oɗo sonnajo yoɓe kippu oɗo sonnajo ɓe ittamo e tooñe ɗi bareji yimɓe ɓe ittamo e tooñe ɗi bareji jinnaji ɗi ɓen ɓe anduɗa no faala bonnude teddungal oɗo sonnajo ittamo ka Allah teddinimo addimo ɗon ɓornamo partoy peppetoy mayde bengoy yaltinamo ñoramo
ko hanano suuɗede kon enen tigi ɗen andi kanŋe ɗen ko hittiniɗe ko ɓayi tawiɗe mara wonamo kala yi'ataɗe wonamo kala memataɗe sonnajo on kanko kadi mo hani wadde hoore makko wa kanŋe o mara hoore makko o hiwa hoore makko o teddina hoore makko harna yiiɗo mo wo hetti ko jeyi haray Allah waɗi waliyaɓe makko ɓen worɓe makko ɓen kanko oɗo sonnajo tata ganin o sonnajo ɗo tata hiwayɗomo ɓe renamo hiɓe ƴettamo jonnamo moodi makko daro fi hiwgol mo fi dankagol mo fi toppitagol fi makko kanko o sonnajo ɗo ko o hiwaɗo renaɗo kanko o sonnajo ɗo ko o renaɗo ko o teddinaɗo ko o mawninaɗo kanko oɗo sonnajo ka islam ko ɗum waɗi Allah wi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida haray Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka al-Qur'anul Karim si tawi on hulinde ronkoton nunɗude fi ɓeɗo al-yatimaɓe haray rese ɓen daganiɓe on ɓe hanuɗo resude laaɓamɓe on rese ɗiɗo reson tato reson nayo si on andi non on wawata nunɗude hakkundeji maɓɓe on wawata fewude hakkunde maɓɓe haray ƴette gooto jonnon ayɓe islam ɓen ɓe aray ɗo haray ɓe ooka hiɓe luuka wonde sonnajo on wona yo gorko on ƴettu sonnaɓe buyi wona yo ƴettu rewɓe nayo ko goto pette o ƴettata kanko gorko on ko ɗum woni haray gorko on wawa jonnutude haqqeji makko ɗin musidɓe julɓe ndaari joni ɓe yaltini hay yo gorko jombu buyi on ɓe itti ton ɓe yaltini hay yo on tigi jombu sonnajo goto on joni ko gorko e gorko woni jombinirde hellaka maɓɓe joni noon si tawi yaari noon sen daari kala butaniji rewɓe wonaɓe jibinede ɓen sen daari wano hareji wonɗi wadde adna on taway ko worɓe ɓen woni ɓurede warede si tawi wi'ama gorko kala ɗon yo ƴettu goto haray ko sonnaɓe jelo luttata ka hoore leydi ɗo ɓe ala moodi ko nyawdugol on ella on sonja nden tampere ko ɗum addi islamu on wi gorko goto yo ƴettu ɗiɗo yo ƴettu tato yo ƴettu nayo fi ɗuytugol nden ɗon tampere fi ɗuytugol on ɗon sonja islamu on ko ariri ko fi ɗuytugol lorraji ɗin ɗuyta tampereji ɗin ko ɗum addi islamu on si en acciti o islam haray en acciti jammen on en acciti fawtere meɗen nden islamu on ko fewjani en kon islamu on ko eɓɓani en kon ko ɗum woni ɓuttungun ko ɗon woni nafa on ko ɗon woni hettare nden ko ɗon woni kala ko tawata neɗɗo no ɗaɓɓa ko moƴƴanimo kon kaka islamu on yamiri ton ko ton woni haray noon ƴettugol buyngol feere ala be neɗɗo on o nunɗa kanko ƴettuɗo sonnaɓe ɗiɗo ma tato ma nayo be o nunɗa hakkundeji maɓɓe si wona ɗum haray ko yon tigi ƴettu ɓe o jeytiri ñaame makko ɓen ko ɗum woni horɓe makko ɓen si tawi no ɗum no heɓade ɓayno yiɗen andi fewndo ɗo heɓugol korɗo ɗum ɗon welaafi fewndo ɗo haray ko ɗum waɗi ƴettuɓe gooto ƴetti ɗiɗo ƴetti tato ƴetti nayo yo on tigi yurmin sonnajo on yurmina sonnaɓe muɗum ɓen teddina ɓe dankoɓe embere ko mari feere muɗum kon nunɗa hakkundeji maɓɓe haray islamu on ko ɗum ɗo woni darorde islamu on immorde oɗo sonnajo nde ɗo noon ko darorde ndeyno reena sonnajo on darorde ndeyno hiwa sonnajo on darorde ndeyno reenamo darorde ndeyno haqinqinana oɗo sonnajo teddungal makko ngal kanko oɗo sonnajo ko ɗum waɗi ha hara kanko o sonnajo o hatonjina nde o ƴettata hoore makko o okkitira nde o ƴettata hoore makko o okkitira worɓe ɓe o yirini harna e hoore sharia islamu on no landori noon yo ƴette e hoore dewgal laaɓungal harna yo okkitir teddungal makko ngal kanko oɗo sonnajo wona yo ɓijondir kanko e worɓe ɓen o ara o waɗi de worɓe ɓen ɓiƴo
kanko sonnajo on wona yo jillondir e worɓe ɓen hara himo jatta worɓe ɓen e sayre ñiiri yi'a kanko e gorko ɓe ara tippira hinaka gorko dari wo kanko kadi o daroto ko gorko huwi wo o huway musidɓe julɓe kala ko wowla ɗo no woodi piiji ɗi tawata islamu on ɗin ɗon islamu on jaɓanta ɗum ɗon sonnajo on an sonnajo ya ar jillodira e worɓe jiiɓodira wi'ay untu ɗum ɗo ko hana ɗum wattanede yilla e mum haray mo jattaɓe sayre ñiiri haray ɗum ɗo wona ko hani islamu on teddini oɗo sonnajo islamu on reeni oɗo sonnajo ha nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ɓe wasiyike fi oɗo sonnajo ka hajju waynorgu ngu nelaɗo hajji ɓe makuno ɗon kamɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam faqala alayhi salatu wassalam wastawsu binnisa'i khayra rawahu al-Bukhari nelaɗo maki wasiye ɓe sonnaɓe ko moƴƴi nelaɗo Allah yamiri ɓeɗo sonnaɓe yoɓe wasiye ko moƴƴi ne wana noon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe wasiyike kadi e fi o sonnajo ɗo ka lannode gurdam maɓɓe fewndo ka ɓe ɓatti fatagol ɗon kamɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe wasiyi fi oɗo sonnajo ɓe rentini immorde e yebagol oɗo sonnajo qala alayhi salatu wassalam wattaqu fitnata an-nisa fa inna fitnata bani israil kanat bin nisa rawahu muslim nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki rente e fitnaji ɓeɗo sonnaɓe ande banu israil ɓiɓɓe annabi yaquba ɓe wi ɓeɗo ko ɓe heɓi fitna jarrabuye mo ɓe heɓi on ko iwrannoɓe ko telen maka sonnaɓe ɓen haray ɓeɗo sonnaɓe yeruwo ko ɓe hiwa yeruwo ko ɓe ayna yeruwo ko ɓe kippa ko yerɗum mofte ɗen ɗe daɗi ɗe hisi yo Allah newnan en wawen hewde ɓeɗo sonnaɓe so ndaari ko ɗum waɗi ayɓe ɓen ko ɓeɗo ɓe waɗi kure fi ko bonnire diina islamu kan haray ko wattangol yilla e ɗiɗo musidɓe julɓe haray noon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe makimi accali e hadith go ɓe maki ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala ar-rijali min an-nisa rawahu al-Bukhari ɓe makimi accali lorrayɗo fitna lorrowo ɓaawo an lorrowo ɓeɗo worɓe ha hewtiti sonnaɓe ɓeɗo sonnaɓe ko ɓe si wattanaka yilla e maɓɓe ko ɓe lorra molanaɗo wonande worɓe ɓen haray ko ɗum waɗi si ɓeɗo noon ɓe ɓorama ɓe accitama sonnajo on o wonay masibo ɓurgo mawnude keranaygo kambana pepulon masibo ɓurgo mawnude ɗi aalaji bonnoji ɗi aalaji re'ayɗi yimɓe lanna fi jama si sonnajo on accitama haray masibo makko on no ɓuri masibo ɗin ɗon aalaji ɗin armuji ɗon no ɓuri ɗi armuji bonnoji re'a lanna fi jama fitta fi maɓɓe si sonnajo on accitama o dankaka o hiwaka o jannaka diina islamu kan o woni e nder hoggo islamu ngon bone makko on haray no mawni ɓuri e ɗiɗo aalaji haray oɗo sonnajo kanko masibo makko on ɓuri mawnude si tawi o yeebama kanko sonnajo on masibo makko on ɓuri mawnude hoore people on ko waɗi kanko o sonnajo ko o pilti sheytan feere ala non be oɗo sonnajo o jogite o hiwe o danke feere ala be o sonnajo ɗo o huɓinane teddungal makko ngal feere ala o sonnajo be o hiwe feere ala o sonnajo ɗo be o ayne ko ɗum waɗi islamu on ari moƴƴintini ella oɗo sonnajo hakkunde e pepulon tuma nde wonno oɗo sonnajo ko o yeebiɗo ka heferaɓɓen kañum ka heferaɓɓen ko o yeebiɗo kanko oɗo sonnajo ko o yeebiɗo funnange e hirnange e nder juɓɓudiji maɓɓe kamɓe ɗi ɓe waɗɗi sonnajo on ko yeebiɗo e mum amma islamu ari hiwi o sonnajo ɗo
teddini o sonnajo ɗo reenimo ko wana noon islamu on kadi no jeeya kadi e moƴƴintinande ɗe islamu on ari moƴƴintini islamu on moƴƴintini ellaji ngal basal ellaji nde ɗo tampere islamu on ari waɗani waasuɓe ɓen waɗani miskinaɓe ɓen geɓal e nder jawle alɗuɓe ɓen marɓe feere ɓen islamu on waɗani ɓeeɗo waasuɓe ɓeeɗo miskinaɓe waɗani ɓe geɓal e nder jawle ɓe alɗuɓe e nder hitande kala Allah waɗani ɓe ton geɓal ngal ɓe haani hendade mo haɗi tike yaltingol oɗo zakka haray zakka on ƴettete e juuɗe makko e hoore doole o doolete zakka on yaltine ka jawdi makko ko waɗi ɗum ɗo ko haqqe tawɗo no waɗɗimo kanko neɗɗo on himo haani ittude ɗum ɗon si tawi noon fiyake on noddi ha tawi be kanko saliɗo ittude zakka on be o haɓe fi o ittali zakka haray o haɓete sabu o ittali zakka on hiɗen andi wano Aboubacry Siddiq radiyallahu an haɓirno noon ɓe saliɓe ittugol zakka on ɗum ɗo ko nyawndugol basangal sadakaji ɗin sakka gongol moƴƴa gongol waɗugol ɗiggere dame muɗum ɗen no yaaji ɗum ɗo fof ko sabu honɗum ko alɗingol oɗo baaso ko ɗum ɗo islamu on ari yamiri yo marɗo on ittu feere jonna oɗo miskino ɓen ɓe tawata kadi ɓe wawata faggitagol ɓe tawata ɓe hattana immagol daro faggito ɗaɓɓa ko ɓe ñaama wano nawnuɓe ɓen wano nayeɓe ɓen ɓeɗo no wodani ɓe geɓal e nder jawle alɗuɓe ɓen no waɗɗi no yiɗa yo ɓe alɗin ɓeɗo ɓe yondina ɓe e nga albasal ngal ɓe wondi e mum ko ɗum waɗi haray no hana wattanede yilla e ɗum ɗo musidɓe julɓe amma noon si tawi ɓeɗo hiɓe wawi faggitagol haray yoɓe immo ɓe daro ɓe faggito ɓe golla fi yoɓe heɓuno ɓe wurira feere ala yoɓe ɗaɓɓu métiyeji yoɓe ɗaɓɓu mecce ɗe ɓe meccino fi yoɓe wawa heɓude no ɓe wurira yoɓe immo ɓe njulo ɓe dadito yoɓe immo ɓe ɗaɓɓa arsike iɗon andi sayyidina Umar bunil Khattabi radiyallahu an o laatino kanko sayyidina Umar himo piyayno yimɓe ɓe o arayno o tawa no jooɗi ka nder juulirɗe no jooɗi ala yaltude ɗaɓɓoya o ara o ƴetta paatawol makko ngol o focca ɓeeɗo o wi'a yoɓe immo yoɓe yawɓe ɗaɓɓoya arsike imme yawon ɗaɓɓoyon arsike o wi hiɗon andi kammu ngun ngusaƴinta kange ngusaƴinta kaalisi imme yalton ɗaɓɓoyon wata on jooɗo on wa colli baggi tawa ko uddutugol hunduko koyo loowe ɗon tun haray neɗɗo on yo immo dadito o wakkilo o daro fiino o wuurira hara o ñaamali ko ñaami wo kanko oɗo neɗɗo o wi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko wano noon o yamiri ka deftere makko yo yimɓe ɓen yaltu ɗaɓɓa yo yimɓe ɓen yaltu golla o wi fa ida qudiyati salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah suratul jumaa o wi si tawi gaynama juulegol ñande juma yalte saako ɗon ka leydi ɗaɓɓon arsike ɗaɓɓon ɓural Allah ngal ɗaɓɓon arsike moɗon on o wi hay ka hajju himo kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo yamiri yon tigi ɗaɓɓu arsike muɗum on ka hajju ka setto hajju ka treti hajju on yo ɗaɓɓu arsike makko on hara on tikko hajjunkejo qala ta'ala laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum o wi fawaki on bakkatu nde ɗaɓɓoton ɓural immorde ka jomimon ko fanda ɗo ko arsike on woni ko fanda e ɗum ɗo hadihi fil mutajarati fil hajj ɗum ɗo ko fi njulagol ka hajju kullu hada li ajli talabi rizq ɗum ɗo fof ko fi ɗaɓɓugol arsike on ko ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki laysa fiha hari ɓe maakay ɓe yewta fi oɗo zakka ɓe maaki laysa fiha haddun li ghaniyin wala li dhi mirratin qawi ɓe maaki alana geɓal ka zakka neɗɗo
jomiraɗo geɓal marɗo feere alɗuɗo ko wan noon kadi zakka alana neɗɗo tiiɗuɗo dolnuɗo wawuɗo yaltude faggito ɗum no e deftere ɓe nande khulasatul badril munir sa ndaroyi toon ka mujallad thani ayyo yay nde ɗo yewtere toon imam ahmad ɓe maaki tugorde oɗo on ko tugande moƴƴunde haray ko faandi ɗo ko faggitagol ɗaɓɓugol arsike on haray alana neɗɗo marɗo geɓal tawɗo no mari feere no dolni oɗo haray alanamo geɓal e hendagol ka zakka ton haysi tawi kanko oɗo neɗɗo ko o baaso ko waɗi ko o himo alɗiri dolnugol ngol yo immo o faggito o ɗaɓɓa mecce o ɗaɓɓa arsike makko on o wonta o wakkilo o wonta njulajo o njulo o yeeya kanko oɗo neɗɗo wa qad yajidu ala al aqal ma yakfihi anin nas ɗon so yalti o wakkilike o tinnike mo wawi heɓude ko fanɗi wo ko wawata yondemo kanko oɗo neɗɗo o wawa hutorde hara wana ha o toro yimɓe ɓen wa qala sallallahu alayhi wa sallam la an ya'khudha ahadukum ahbulah aw fa'sahu fayadhhaba ila al-jabal fayahtatiba wa yahmila ala ra'sihi fayabi'a fayughnihi Allahu khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu sahih ibn majah haray nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki nde goɗɗo e moɗon ƴettata ɓoggol muɗum ngol o ƴetta tenirde makko nden o yaha ka fello o teenoya o haɓɓa dongal o rondo o ara kanko oɗo neɗɗo o haɓɓa ɗum o rondo ka hoore makko o yeeya o yon alɗa Allah subhanahu wa ta'ala alɗiniramo sabu ɗum ɗon ko ɗum ɓurimo moƴƴande diinde o toroto yimɓe ɓen ɓe okkoramo ma ɓe ɗalamo oɗo hadith imo selli imo ka sunanu ibn majah kono noon sen daari wano hande lakin shababuna yaqul hadhihi atala al atalatu kathira al atalatu manhiyun anha la tata'attalu haray hande ko woni tun sukaɓe meɗen ɓen hiɓe wi'a golle ala hande yimɓe ɓen ala gollude ala heɓude golle ala angal golle ɗen no ɗuuɗi ɗum ɗo ko haɗa ɗum ka islam wata on waɗu hoore mon ɓe gollata imme daroɗon ka tere mon ɗen no taƴa jungo ma ko taƴa ɗum ka koyngal ma no taƴa ɓay tere ma ɗen no timmi ka hiɗa nawni a wawata ɗaɓɓoyde ɓay ɗum ɗo fof onon ɓeeɗo sukaɓe sele joɗagol e kartiyeji ɓanna ataya temedere no jooɗi ayni wure hun gotum no nyalla wolude ɗon ko ɗum ɗo ni feƴƴude nokkel kaari ko ɗum ɗo ni feƴƴude nokkel kaari gollata yalte e ɗam puydan immoɗon daditoɗon daroɗon golle no woodi yahon gollon on heɓay si on wakkilike onon hiɗon dolni hiɗon selli ɗaɓɓe arsike moɗon on tertoɗon wi'ugol golle ala e leydi ndin yimɓe ɓen ala a yalti a ɗaɓɓoyi ronkuɗa heɓude immo yaha ɗaɓɓa ka golla haray noon angal gollugol ka islam ɗum ɗo ala yilandur ka diinal islam ande neɗɗo on si tawi mo hattani nde o faggitoto haray kanko oɗo neɗɗo o jonnetake zakka o jonnetake sadakaji ɗin ha hiɗon andi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama hiɓe kambani hiɓe kamba tiiɗuɗo on waaliɗo tawi no ñaami ha haari tawi kawtaljo makko on no weela ɓe kambiri ɗum ɗo ko ɓuri tiiɗude kamba on waaluɗo no haari tew kawtal makko ngal no weela ɗum ɗo ko si tawi noon on tigi laatike dey wana o wawɗo faggitade si tawi mo wawi faggitade yo immo o faggito si tawi kanko neɗɗo on himo hattani faggitagol haray no waɗɗimo yo faggito yo waɗɗine kadi yo immo o faggito o ɗaɓɓa ko wuura o ɗaɓɓa arsike makko on ko waɗi noon joɗagol ngol ronka ɗaɓɓude arsike on ɗum ɗon naɓay neɗɗo on yo wi'u golle ala e leydi ndin amma nde on tigi joɗoto o ɗaano
o ñalla ɗanade o yaa o kiikiiɗe o yalta o innayi mo yawde ƴettugol henndu emo yawde waɗugol wawtungoji promenade ji e ko nanditata e sifa ɗum o hiira jemma on fof no hiirude ñallal ngal fof ɗaano waɗa ɗan ɗo puyndan o inna golle ala e leydi ndin o terto ɗaɓɓugol arsike ɗum ɗo jeyaka e diina islamu kan ɗum ɗo wonaka diina islamu jeeya diina islamu kan e ɗum ɗo no woɗɗodiri haray islamu on ñawndi kadi e ngol ɗo e yaltugol aaga jinda waɗa jeeno islamu ari ñawndi ɗum ɗon kadi islamu on ñawndi ɗum li anna allaha ja'ala fi rijali wannisa gharizata ash-shahwa li hikmatin ilahiyatin li ajli baqa'i an-nasl allah waɗani worɓe ɓen waɗani sonnaɓe ɓen faale ittugol tuuyoji mum sabu ñeeñal allah yankowal fi heddingol ɓiɗɗo ɗum ɗo noon bonnetaake e jeeno ɗum ɗo ko waɗete ko e desal sharia yankowal ɗum ɗo no waɗe e desal sharia yankowal ngal desal ngal allahu on dagini o relɗini e mum o wi wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihim allahu min fadli wallahu wasi'un alim وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أن حتى يغنيهم الله من فضله الله سبحانه وتعالى أرلدني يرسي وي رسيني بمبي على مودي بأمون بمبي على بينغولي رسيني بيدو بنجيا بأمون e ɓeɗo moƴƴuɓe immorde jiyaɓe moɗon ɓen e horɓe moɗon ɓen si tawi ko waasuɓe allah subhanahu wa ta'ala o alɗinayɓe immorde ɓural makko ngal kanko allah noon ko yaajuɗo ɓural ko anduɗo o wi yo nefino ɓen ɓe heɓali ko ɓe resira yoɓe nefino yoɓe ñiddin waɗugol bone haa yoɓe ñiddin waɗugol jeeno yoɓe ñiddin ɗum yoɓe nefino e ɗum ha allah subhanahu wa ta'ala alɗina ɓe immorde ɓural makko ngal o okkora ɓe ko ɓe resira dewgal laaɓungal e dagingal يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري هريك ونن نلادو الله صلى الله عليه وسلم كم بكدي برلديني resugol ɓe relɗini yo neɗɗo on resu ɓe maaki ko onon yo dental sukaaɓe kala tawɗo e moɗon no heɓa feere ko dankorta ɓeygu mum kon heɓay ka honnamo heɓay ko ñamminamo si nawni a heɓay ko ñawdira haray wakkilo resa ɓe maaki kala on mo tawi o wawata o heɓali ko o resira o taqanaka resu gongol sabu o heɓali ko o resirta kon haray yo hooru gongol ɗum ɗo waɗay ha kanko oɗo neɗɗo heedaymo hakkunde makko e bone on heedaymo hakkunde makko e jeenogol islamu on ari ñawndi toɓɓere ngol ɗo jeenugol islamu on ñawndi ɗum ɗo o waɗali ɗum e wano mummunteji ɗin warrata noon o ñawndi ɗum sabu yo laato e muɗum yeñingol dimɗe nafoore fi peepul on ha hara ɗum wona naali peepul on lorra allah tigi o wi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila o wi woɗɗitengoɗo jeeno pottitengoɗo jeeno wata on ɓatto ɗum ande ngo jeeno laatike ko bonɗum laawol haray woɗɗite ɗum ɗo ngoɗo jeeno saakitay ñabbeeli bonnoji e tagore nden ngoɗo jeeno si ɗuuɗi e leydi o adday ñabbeeli o hibba e hoore yimɓe ɓen haray rente e ngoɗo jeeno ɗuɗɗina ɓiɓɓe jeeno ngon ɗuɗɗina zina on yeeba jikkuji ɗin ɗi yeebo neɗɗanke yagal ngal bona allah tedduɗo mawɗo on o wi wala taqrabu zina wata on ɓatto jeeno ngon kanko allah ko ɗum o wi'ali o hattali tum wi'ugol wata on zinu o wi'ali wata on zinu o hatti ɗon o wi wata on ɓado yani terte kala laawi yottinayɗi e jeeno ɗin pottiteɗi no jeeya e laawi ɓannayɗi e jeeno ndaarugol ngol
jooɗagol ndaarangol ndarɗe harmuɗe ɗum ɗo neɗɗo on no tongana pooɗaymo e waɗugol bone o e sonnaajo on yo seto kanko tun ko alda e joomiraaɗo hurum makko ko wano noon yaltugol sonnaaɓe ɓen hiɓe accitiri ni hoore maɓɓe hara on tigi no ɓorni peppetoy sekira ko yeeso e ɓaawo no waɗana fantiji no faaɗina piiji ɗin fof no forma ko suuɗete kon fof no e kene haray ɗum ɗo fof pooɗay jeeno ngon waɗay yimɓe ɓen ɓe ukko e ko Allah tungi kon si yimɓe ɓen noon ukkike e ko Allah tungi kon Allah wurtay sonjaaji e tampireji e lorraji e hoore maɓɓe ko ɗum waɗi haray yo jama on yiltito ɓe tuuba ɓe rutto ka Allah ɓe accita ɗiɗo boneji mo kala kippa geɗal ɓe muɗum ɓen rewɓe ɓen hara ɓe jillodiraali e worɓe ɓen kala laawi tawayɗi ɗi yottinayi e jeeno ngon ɓe woɗɗito ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri woɗɗitagol jeeno ngon o wi wala taqrabu zina wata on ɓatto jeeno ngon kala ƴangal ɓattinaygal rewetengal hewtinoya on tikka jeeno haray ko yo on tigi woɗɗito ɗum ɗo haray musidɓe julɓe oɗo jina ko hunde bonde haray islamu on yettude Allah islamu on alɗini julɓe ɓen alɗiniri ɓe sariyaji makko ñeeñuɗi nafayɗi haray islamu on ari kadi aynani en kadi tongani en e waɗugol sonjaji e ellaji addani en ɓuttu islamu on no wiyo yimɓe ɓen watta yilla e ngu ɓuttu tawa ɓuttu wonay hakkunde jama on kala ko memminta lorraji e sonjaji hakkunde jama on haray ko yo yimɓe ɓe rento e ɗum ko honɗum noon aranun ɗum noon ko addata ɓuttu e leydi koyo taw yimɓe ɓen hiɓe huli Allah yimɓe ɓen hiɓe jebbili tooñe ɗen acce hara gooto tooñaali goɗɗo wata nangu goɗɗo ittinamo e hoore tooñe wata lorru goɗɗo si ɗum fof waɗi ɓuttu wonata e leydi ndin tertoɗen ɗiɗo tooñeji tertoɗen tooñidirgol yiɗidiren wallidiren dankodiren hara gooto tooñaali goɗɗo gooto fenaali e hoore goɗɗo gooto lorraali goɗɗo haray ko ɗum wonno ko marɗen ko ɓeyditeten ɗo haray ɗon andi radio ko leer on yaafotomi jonnaali on tanka landoɗon ɓay noon karamokoɓe men kippamɓe en fi lande ɗen no gaaɓe aroyay e juma on ko hato jinɗen woyɗen waawi landoyaade haray ko musidɗo mon on hewtuno fiyo en ɓeydodir e ka kikiɗe ɗo ka diina meɗen Alpha Abdoulaye Diallo jibinande dalaba Kankalabé e miside no wiye danta ba ko wonani en ka ɓaawo masinji to ha haala kan wawa on hewtude ko Mouhammad Dianso eɗen toro Allah yo Allah waɗ barke maɓɓe waɗa barke radio on kala wondaɓe maɓɓe e wonɓe gollude woɗɗuɓe e ɓadiɓe wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal